خوش تماشاوان مدیا تیوی ام هیویدارن روژا و گشت به دمو دوران و باش به ام هیویدارن هیویا روژن پیش و سلاو معلومات مدیا تیوی چارپل مدیا تیوی پیشکشی ودکن ایرو ام لسر روژا و هفته ام بسکنن صحبتکی گرم و به دورا بخوشی و نرمی پیک بینن ام هیویدارن صحبت ام ابتلی و همیابه قاسم سلاو اکی أجي سلاف لوو والحمي تماشواني شاربل مدايتكم من هيفيام أوكو أم بهورا دمكي باش درباسكن و الدبجم إيرو نرخاندن ما بشكي بالكيش من بلا تماشوان جدر دور خوراجي بيجن كل ما تماشا بكن أم فكرة خبوانا بار بكن جارا كادن بخيرات الواتكم جارا كادن بهيفيا كو أفصال بسالا كردستانيا و أم سودكي باش بقرم بله تکبارا فرمو نهار روژاوا ما بهتر لکردستان باکور روژاو خانه دیاره اف دانو سندن دم پارتیه پشتی کو دولت بخشالی سروک مهبه تکلی به دم پارتی را دانی و عبدالله اوجالان دخواست کرکو دکاره ورا پارلمانت د کرسین دم پارتی دا بپیوه اف ونشكا وكت روجاوا تركيا وكردستان وهمي كرداشي لبيغمان حيانوها جالي حكومته و دوی دماجو هانه وان تکری هاده یک تشتکی تنه تزمان پیوسته گازی بیکرن PKK devşçeka barda dev PKK barda PKK xo hilweşine li piştî ku buyarın li Sûriye qewmin heta şehat ser hukm firda hemî buyar zivirin ser Rojavayê Kurdistanê û ser Sûriye ev danû sandinên Dem Partî ku piştî wî çû bi İmraliyê peyivî û zivirî vir de jî hemî gotûbêj تن کو چاوا ترکیه کاربه لباشور روجاوای کردستان چکن دست هدست پیاده داخل یعنی روجاو نکو پرسکره که کرد و کردستان ویداتر روجاو کتیه کو چک دانینا یعنی هدست اوه بنیا خطه یعنی باشور روجاوای کردستان دوی والده بگمان روجاوکی دور درێژە و پێشە ڕۆژیا مەداژی نەزەلالیەکی هەیە هەم دوارێ مەترسیەدا هەم دوارێ هێوی و دەستکەفتناندا gelek tiştên nû diqewmin rasteраç sedî sed merv nikare bêje wala wê berê wê ku da here lê em dibînin ku di vê rewşê da hem Amerika yekbûyî gerçî Trump wê çawa tev bigere hê nezelale ji ber ku daxuyaniyê wî yên vê dawiyê de jî hinkî tiştên metirsidar jî diyar dike lê aliyê dinê berpirsyarên Amerîka jî dewletên Ewropa jî ji bo parastina destkeftiyên Kurda ya ji parastina civaka Kurd parastina xelkê Kurd li Rojavayê yani Kurdistana başarı Rojava dixwazin bê parastin û duy warda jî hertim ji bo Tirkiye baldikînin. Duy warda Qasim Kurtayî hinekî tişta dikarî yani bêjî ji mer بله جارك مرحبا تماشاوان جان لازم بشي بالا وبكشينم كو تركيا جمهوريتي كدر هاتا و نقطه كو پیوستی به هفدیتنه او جالان را ببینه و ویتیخه دوره و کندزانن براستیجی ترکیه دوی یک سال داوی دا گلکی هم جعال عبوری هم جعال سیاسی هم جناب سیاستان افخواه و هم جی سیاست اخواه در و طایبت روجلات ناوین گواراندن خریطه گلک تشتینو خست روجه و خواه و روجه و وانی یکم او بو که باله بکشینن سر مثلا کرد که جبو وان نبا آستنگ دروشلاتا ناوین داد چونکه اونجا دزان تماشاوانه ما باش دزان که اگر گورانکاری که رولاتا ناوی چه بوه
خریطه بگورن خریطه مازن دا و کردستان وره خویان اوانا دزانی بون اکو شورمن دیوانجی دزانی بون که تشتکی واد روژه دا هیا جبروی هیکو مثلا حکومت بشار اسد نات و روخاندن اوانا دست ویکاری کربون و پشتی تایبت هلبجارتنا سیویه که عدار ترکیه هرمی جی که پارتیا جهپی بو پارتیا که یکم وروا تدرگینی که مثلا سیاست داجیسته بو پشتی دهات کن که تقریبا افساله که هفدیتن به عبدالله جلان راه بو جبو وان روزه که لازم به پیرا هفدیتن کرن و خویای که به هورال هف کرن سرگلک شتا طبعا اول هم کارنا وان هم خوازن اول هم خاطیا وان که کردستان و کردستانی جه انجامک باش بگیرن مخابن و خویانه لگوری هیئتا کوچه چوبا اوجالان و وگاریا و دولت به پارتیان ترکیه را آخفی مندزانن شو حیانه ها پارتیان کردستانی را تا آخفتنا کاوانچه نگه yani ber be em bêjin ji aliyê Kurdistanî ve tiştekî ku em encamekî baş jê bigirin xuyan nake ji bo wî divê em ser wî jî şîrovekî bikin ku gelel Bakurê Kurdistanê Kurd bikin. Taybet piştî rûxandina sîstema Beşar Esad rojev hem Kurdistanê hem Tirkiye hem li Sûriye hem dinyayê tev bû rojev ev mesele. Herkes ji alîkî ve dixwaze bixe berjewendiyê xwe vê iktidara çolani az bejim nevejim çolani çünkü çolaniye bereda gelek cara sere insana jekriye çolani az bu manada bejim eme van mesela şirovekun fermo kekbaran dest pê kelmes niha ev dem parti piştî çû İmralî û Zafir بگمان دست بکر همه پارتیان که در پارلمانت ترکیه دا اوه پارلمانتری وان هنه بوان را هفدیتنا کرن دوی هفدیتنه دا بالا من تشتکی دکشینه یعنی پشتی به جهپ را هفدیتن کرن سروک جهپ تشتکی دیار کرده گوتنیم خدا دبی ام لگلن ام دخوازن پارلمان ترکیه دا او پرسکریک ولا گوتو بیش کرن ولا چاره سر کرن لی لازمه او پارادیگما کو داتینه orta دبی پیوسته مالباتن شهیدان بین رازی کرن لی حیانوها تشتیکو برپرسیارن devleti hem Jali Bahçeli ve hem Jali Erdoğan ve tişteti diyar kırın tane dibêjin bira PKK çek deyne û xwe belav bike û teror bi dawî were û pirsgirêka terorê tu meselekî warê pirsa Kurd de tiştekî heyan wan nanine rojevê bira aştî ve bê teror Tirkiyekî bê teror be lê wextê ev gazî kirin be yani teror bisekine bi ser gotinê wan û PKK çeka berde û xwe feşe bike û ew ê divê mijarê da tiştekî ku şehîdên ku dibêjin şehîdên Tirkiye ku dibêjin malbatê wan ra tiştekî ku nerahet bike tune gelo di binî da çi mesele heye ku CHP pêwîst dibîne vê mesela ew ê bîne ziman yani xwaneye binê ew ê da pişteriya evan meselana tên gotûbêj kirin di van mesela da xwanê dervayê çekberdanê ew ê jî tiştên hene lê ji me aliyê Kurda va ne zelale bêguman beriya sersalê civînekî bi destpêka partiyên Kurdistanî va ku hem PVK û Hakpar û PSK bi hevdûra li Amedê civînekî çêkirin ji bo dengê Kurda Ekbaran di cemê de dengê te carna dixwazî hema divir da ez berdewam bikim belê Kekbaran basa dengê te cemê de belê bû di sê jara pirsgirêka internetê evet belê yani ew partiyên Kurdî bi tev û dezgew û rewşenbîrên Kurda va civînekî li Amedê çêkirin piştî wê jî serokên partiya civînekî bi hev û dûra çêkirin ku evî karî birêw rêbazekî karibin bidin domandin li seranserê Kurdistanê civînan bi dezgehên Kurdiyên sivîl û kesayetî û rewşenbîrî
pek binin ev demajo o be domandan beguman her ku biryareki ya ji kiryareki vate hebe ve beş kirin ev leheviya me ev ku em aliye kurda Kurdistana Bakur karibin daxwazên xwe hemî dezgehên Kurdistaniyê sifîr ve çi warê siyasî çi sifîr çi kesên di civakê da xwedî gotinin rewşenbîrên Kurda em karibin bi hevû dûra dengekî Kurdî ava bikin. Lê mixabin van sandina da ne aliyê hikûmeta Tirkiye desthilatdarê Tirkiye ne jî kesên ku bi navê heyeta İmralî ku ji aliyê Dem Partî ve hatiye kirin duy war de ne agadariyekî dana aliyê Kurda o ne danûsandinekî heye di rojevê da gotûgot hene di binî da lê aliyê Kurda em hên nizanin di binê perdeyê da ew gotinên paş deriyan da çi mesele heye bêguman pirsa Kurd li paş deriyan nikare were çareser kir yani ev rêw rêbazê ez dixwazim di vir da berî alternatîfa Kurdistaniya ji ser Tirka û daxwazê wan û fikrê wan ka ew çi dixwazin çima dest bi vê evkirine em piçekî basa wî bikin destûra we jî destûra temaşevana jî temaşevanê jan hûn dizanin destpêkê da jî me bas kir bi rastî dewleta Tirkiye ji xwe ra ji bo pêşeroja xwe ku ew ji xwe ra dibêjin beka dewletê ew xeterekî mezin dîtin ew dibînin hê jî berdewam ji bo vê xeteriyê jî ji xwe ra amadeya haziriya dikin ku bi awakî herî erzan ji vê xeteriyê xelas bin. Di vir de wek me got yanî hewar û gaziya wan dîsa man Kurd mixabin bi navê Kurda jî Abdullah Öcalan ku 25 salet hepsa dewleta Tirkiye da ye û meriv dikare bêje ku bi awakî ew dewletê li hev kirine lê mixabin em hê nirxandina berdewam bikin ku Öcalan çi dikire ya çi kiriye ya di vî 40 salî da çi hatiye kirin û encama wî ça werestandin encam çi ye berê wî divê em zelal bikin ku dewleta Tirk bi çi armancê û çi dike û çi dike û çi bike di pêşa rojê da wê çi bike ji bo ku ji vî karî mesela Kurd carek din 100 salê din ê paş ve bixwe. Wek hûn jî dizanin temaşevan û piştî heyeta İmraliyê çêbû vir da piştî heyet çû İmraliyê hatû vir da her çiqas ne zaral bejî tiştê herî zaral ew e ku Abdullah Öcalan paradigma Bahçeli û Erdoğanî piştgiriya wî dike. Paradigma wî ku em dizanin heya niha tiştê hatiye gotin û tiştê tê gotin û tiştê tê payandin tiştê tê hêvîkirin ew e ku PKK fes bike Abdullah Öcalan û çeka deyne û bixeynî wî tu paradigmakî tune heya niha jî tiştê herî balkêş ew e ku dibên mesele bira wê di Meclîsa Tirkiye da were çareserkirin ez dîsa bi bîra temaşevana dixim ku ew meclîs 100 sale hê jî zimanê Kurdî di wê meclîsê de qedexeye ku em bêjin li gorî wan qaşo berpirsyarê millet yanî parlamenter tên bijartin li wir diçin û ew der kursîkî azad e mixabin ew kursiya azad da her tişt serbest e lê Kurdî axaftin dahî ne serbest e ew meclîs wê çawa wê mesela Kurd û Kurdistanê çareser bike çawa bixwe rê em bixwe vî fikrî qebûl nakin û nayê qebûl kirin ji ber ku pirêza wan da diyar e heya vî 100 salî çi kirine armanc ew e ku 100 salê de jî bi vî hawayî bibin hebî piştî ku heyet hatû û li Partiya Tirkiye geriya ji bo fikrê xwe û fikrê Öcalan bi wan re parve bike ê ku qismen erênî lêrentin ê ku li hember derketin ê ku dixwazin tenê mesela Kurd nekeve rojevê bi tenê mesela çekdayîn şerrawestandin sîlah sekinandin û teslîmkirin û bi her awayî pûçkirina mesela Kurd û Kurdistanê tevayî van bedelê ku hûn dizanin di vî 40-45 salê dawiyê da
تگوتن کو 100,000 انسان هاتنه جان خوش دستانه وكواجي بعد كر جهبه جرانيا خودته مثلا دايك شهيدا يا مالبات الشهيدين دولة تركيا يازي عسكرو بوليسو كشتنوانا يعني تينوي معنى اگر کو اف مالبات الشهيدا قائل نبن ام تشتكي كو او قائل نبن ام بشگريا تشتيناك باشا هون بشگريا تشتكينا كن بس بشتكريا مالبات الشهيدة بكن ونجوان شهيدة رادوه بيجن كو اف شر بردوان به وقالك شهيدة دي ناجي ورن وكومله شهيدة زيادة تربن اگر كون دخوازن شهيد چه نبن اگر كون دخوازن اف ولاد هركز دمافه وكفية دا بهبرا بجين بآواي اگر نتوي يا كم نتو بن بمافه خوي نتوي كم نتوي بجين دوه هون بچكيدن جي و مسئله دستپیکاوی بدونه برچا یعنی وقت عبدالله اوجلان و پکک تنه بوجی بریوی بدهان ببیستان جارا کرده جبو مافی خوی نتوی مافی خوی دموکراتیک سرهلدان کرنه مخابن جعالی دولت ترک و پشگره وان و با آواکی تندو توجی هاتنه بن پیکرن یا جی هاتنه قتل کرن اگر کو اف مسئله وقت ماینده نه چاره سر کرن و خویای و هی بردوان به هویا ما و طالبا ما همج مخالفتا پارتیان ترکیه همج دولت اوان کو دفج به سیاست خوی 100 سالی بردن و مافی خوشی مافی ملت و هرمجی و مافی دنیای جی بدن برچاو یعنی تی گوتن تنب آوای عباری 3 تریلیون دلار سر و مثلا شر کرده کو او دبن او نابرجن شر او دبرجن تشتکیدن دبرجن جرات بین ام الهمبر ترور شرط کن اویا نحربکه هاتیه مصرف کردن او 3 تریلیون دلار 3 دولت پی آواد بون بره که باران از فازم هونجی دوردا بردوام کن سپاس يعني انها پرسکریکا مثلا چک بردانه و شهر شخون لباکور کردستان دمکیش يعني پشت مسئله هندکا و اوه شرکی لباکور تنه يعني واري ما ترسيداري دا فرض بكن كشتن و تشتي وردا شر لباکور کردستان تنه يعني دما نهاوه دماجوه هان تکرلی پرانی پرسکریک او بو لروجات نابین گوهراندن کوچه بن اوه چقاسه باندور ترکیه بکه ترکیه دا چه گوهراندن چکه مترسی جوه بو جوه دست به کریه جبرویجی نها همی گوتو بیجه برا شر بسکنه شر کی جانی بسکنه برانی تینن سر مثلا کردستان باشور روجاوا شر بسکنه الودره تشکی نکبه دسته کرده دوی اوه واقعیدن یادنه مثلا کردستان نها دو پر اردوغان وقت هات دیاربکر جی گوتو خدا دیار دکه هر تم وقت برجی دیار دکه برا شر بسکنه او بکه پاشه امی مثلا نباخو امی پاشه گوتو بیش بکن لی پرسکره که کرد زمان کردیه چاندا کردیه هبونا کردیه ملت کرد پرسکره که وی چباکیه خو اداره کرنه نابه درا گوهراندنه افان مثلا تم مثلا که بنا بگردای چک و شر و پفچون واتونه يعني ما فكي هنا كهبه يعني ما في ملت كرد تشتكو هي انا عندك دواري كرياري لازقين ده بيوستي سكناندر ولا سكناندر شرفا كريداينا اجا شركي هباش بو سكناندنا بيغمان الين كو شرط كنا بوندا غوتو بيش بكرنا لي بسكريكا كرد مثلا كرد داخوازن كردا بکرداراتن حتی هنگی باخواسان دکارن او بخو بیکو گنگشاجی بکن دکارن جورته راکن دوی واری داخوانه کن نیت دولت ترکیه د مسئله کرده گاواوتن دروژه بیدانه لی او مترسیاتن اوه هیا اگر گوهراندن روجلات ناوین جبرکو وقت ایران وکشه والایه کو ایران داگره دوی والایه دا دکاره
مثلا کردان لپرچندرین کردستان ورا روجاوی تشتین گرینگ به دست کردن ترسا هانش با ترکیه وقتی دبرن دنیا دست کردن بگم من کرد یک ملت کیه یک ولایت کیه چه دست کردن و هندا کردن که لپرچین کردستان یا سرانسر کردستان لکودره چه به مهمیا تکلید که او یا باندورا کی مازن لترکیه جید که لکردستان باکور جید که مترسیان ترکیه دوی وايدا کاربن چاوا جلی خوش آوه درخن دوی وايدا چکارن دخوازن چاوا دکارن زراره که هندک وابه مسئله بگرن دستکفتیم کرده چاوا دکارن سینوردار بکن همین به مسئله وگره دایم دوی وايدا پیوستی ما اوه و هیویا ما اوه ام آلیه کرده لباکورین کردستانه ام کاربن دمکی لسترین دمکی دا جوینن هباش سرانسر کردستان لولات خو گنگشا بکن رای و رسمه کی کردا چه دخوازن چوا دکارن تفکرن ام کاربن بیننجی ام دکارن دوی وایدا زوره هم دولت ترکیه بکن هم هزدارن جهانه بکن کو ام کاربن فیدا کی جه ور بکن لبه گمان افتشتین کو دبن حیانوها دبنگاهی دا تشتین کو ام نسان بنجی لمثلا کرد آجین که تشت گو تو بیش تی کرنه باش با آن خراب با وقت دنگ ما یک با لینرینا کردا یک با بهتر معروف دکارا جه سود بر بکره وقت معروف جفکتی با معروف جه سود بر ناکره لب تشت جه اوه کو ترکیه و دم پارتی جی مخاطب همی تشتی مثلا پرسکری کاجی تنه عبدالله جلان دادم پیش عبدالله جلان دبکو دوباره شر و راوستاندن و اویدا خودی ماف به کار به خودی باندور به مثلا پرسا کرد به کردا واگره دای یعنی نه بگرتن و عفو یاجی بردانا هنه کسافا بگمان نه اشاره سر کرن دوی والدا که ماسیه ما ام پچک درنگ دمینن ام کرد درنگ دمینن و دم پارتی و اوی حیانوها تنی خوب برپرسیاد بینه و چه بیجم بسه پیوستی به تو گوتنه که کردا دنیا و نابینه افجی جیه اوی یعنی جیه داخله کوزراره که مازن اکباران او نتنه خو برپرسیار خوشی برپرسیار نابین خواست که خوب دید ندبین برپرسیار او جلانه یعنی تینین وی روزه من تویته کی نویسند و مگوتو مخابن 30 میلیون کرد لهویا 30 کسی نکو و کاچ بکن مخابن واخویانه دوی معرف هناك اگر باسا وی جناحید که پککه و دم و امبیجن و هندزانن روزک بره اب هیت شو با دمرتاشی لادرنه لحبسه شو بوی راجی هفدیتن کرن و دیارکو تشتی خویانه هی او آلی هدنا خدا نزلالن یعنی امبیجن آلی کی پیده لآلی روزاوای کردستان الآلی دن لکندیل برپرسیارن پککی و مزنه وان و الآلی کی دن اوروپا هیا یعنی اوروپا جدنا پککی دا هزکی خورته لوی آلی دیسا دم پارتی ایجاد دم پارتی جی هون دزانن چاتی پارتیه یعنی نه پارتیا بس طرفدار پککی جبوی دناف خدا گلک پرسگره خویاند کن اگر کو نین برچاویا هی تام تماشاوان یاجی گله مپنه اسیا وجی نوان داجی اوکی اتشته بالکش او کو بلکی تماشاوان فکر ما مرافت کن ام بخوا یعنی چکدانین ام بخوا پشگریا چکدانینه و پشگریا راوستاندن شر لباکور کردستان اتکنش خوا کو وجی هانی زمان وجی بحث کر یعنی تو شرکتنه الباکور کردستانه جبوی شر راوستاندن ام پشگریا ویتکن بس تشته کو ام دبیجن ev bedele ko dvi çıl salî da bi pêşkêşiya PKK o calanî hat nekirin û em hatibin wê noqtê ku em paradigma me em bêjin piştgiriya Baxçelî û Erdogan e û tê wê manê ku ne tenê ev çıl sal û ev bedel û ev
شوتاندنا گندا و اف قتل کرن و اف ام بیجن ظلم و نحقی و اشکنجال وی ملتی هاتا کرن شخوات اشتک نایب دست خستن تیخویان کو بدست او جالان و هوالبند وی 100 سال پیشیا مجی بخنه خطری کی مازن دوی امبالا کرد و کردستانیا بکشین سر وی داره و دیسا هیوی کی مازن هبو کو صلاح الدین دمرتاش گلک تشتی بالکش بیجه من او کا هم پشتی هفدیتنه اوی بخواجی فکر خواه برای گشتی را پار وکر کو دور دا صداست پشتگردیا فکر او جالند که و به هر آوائی پیرایه باسا دموکراتیک بونید که باسا آشیتیت که لی تشتکی طالبکی کو دناو پشتی هفدیتین و پشتی لحف کرنه تی طالبکی ویش با کرد و کردستانیا خویان ناکه اگر کو به هر آوائی پشتگریب که تی و معنی کو دوی براستی دناو باکوری کردستانی دا گلک پشتگری دمرتاشنه دناف دمیدا جی گلکنه دوی اوجی بزن بین کو یعنی نابراوی او جالاندا زیده فکره کی فرقی تنه چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان دا ایجا اگر کو ام وگرن جارک دن گره کرد چوبکن فرموت دست پیکه از جی پاشرا فکری خوبش نه از خوازم اوه بکم یعنی دماجه که هیا پرانی گرانی مگود سر کردستان باشر روجاوا تیراوستاندن همی ایریشو اوه جدی چوه داره امنه که بحث اوه بکن بحث اوه دماجه سوریه و روشا کردستان باشر روجاوا بکن اوه ده چر روشه داره ایرو بوچه او قاسم ترسیدارش بو ترکیه دوواری دا نه پشت حتی شه که هیویا دنیای گشی نه او بو که دمکی او قاسا کرتا کاربه شامه بکر بندسته خو اجبر که حتی شه بخو هیزه که نه او قاسی خورد خوانه قاسه کتی دیار کرن دمکی کرتا ناوا ده روژادا دست بکر و حیا شامه بدست خست ایرو دستلادار دست وان دایه و وارد دمکی داجی همی وزیر و تکلی و والین که هنه همی جیش اندام خو یا بر پرسیاریم خو دا دیار کرن تنه لالیه درزیا قبول نکرد درزیا یک شنک درزی جبو والی باجار خو دان دیار کرن پیدان قبول کرن و دخوازه وان جدا هنه یعنی اوه جه آلین سوریه جداتر او دخوازم وک فدرال یا جه خواه اداره بکن پشتاوان جی چه بیه که اسرائیل هنکی دورن درزیا کریه دست و اسرائیل جی پشتگیری آواند که حیاجیه که لآلیه کردستانه yani hem پشتگیری امریکا و فرانسا و داخوازن دولتن دن اوروپا جی دانو ساندن و آلیان کرده دا تکرنه دانو ساندن جی چه بون دوی نابره دا برپرسیار لشکری کردستانه عبدی کوبانی اوجی چو به اویرا سروک سوریه نهارا هفته جی چه کرن بگمان افان دانو ساندن قاسه که درکتنه هوله دواره لشکری دا بو دوار سیاسی دا تو لحف کرنه کی حیانوها تنیه و مخابن آلیه کرده دا دانو سندن هنه راست و نراست راست لی اوه یعنی دوار لینری دا یک دنگیه کی کردستان نه حیانوها آوا نبیه افجی پرسکریکه یعنی پرسکریکه کی مزنه و پیشروجه هم جی مترسیه و حیانوها ترکیه هم او چکدارین که بسر Türkiye bana tane arman cu hedef erişe deverin ku bine destelatlarya hedef bedane tane erişe ve dere dikin u betunde jid çekinin Türkiye jid bedron av tera topajı pişkeriya ve işitke evan roje daviye debirin doper evek ki bu yani hatta şey nizam çima varkırın hedese var sefil va xwanişandana ki xwastin bikin cem ev çibu Cave le
دوی اوه دا سیفیل به هزاران سیفیل بن ویدره دا ترکیه ایریش کر یا جی آلی او هزین کشتن ترکیه با بومبا تاقانن هکی کس هاتن کشتن و بریندار بون ایروژی ویسبه خبرکی دنه درکت کو تیارن ترکیه فروکن ترکیه لگوندکی کوبانی خستنه کشته کس هاتن مالباتا کی بتوایی او بیا yani şey kesatına kuşunu çarpınç kesi de o zaruk خوبا بریندارن برindariya وانجی هیوی دکم کو شفا خیره به او اکو شهید بو نشی سرساقی جوارو مالبات وان ادخوازم اف تندو توشیا کو تکرینه انا متسیا کی مزنه اکرم که قاسم تنگه ev televizyona te ew dibe cemide divê çarekî carek din jê re bibînî ya çünkü tam di ciyê heyecanê da di cemide internet avê da problem çebiye nizanim çima rastî ya belê ez jî hema ji wir berdewam bikim pêşî piçekî dinê jî basa bakur bikim dixwazî ji ber ku li wir pirsek jî hebû min dît ene şaşbim pirsek biraderek temaşekvarek me pirs kirbû gotu ev paradigma Baxçelî û Erdogan çi ye o hevan derket dewlet û PKK ser çi esasî di nava bazariyê de ne çima eşkere nakin paradigmaya Baxçelî û Erdogan çi ye kek diyar çan gotiye rojbaş kek diyar yani wek tiştek ku em dizanin armanca devleta Türk û ew ku mesela Kurd û Kurdistanê bin pê bike û heya mimkin be ji Kurdistaniya dûr bixwe li gorî fikrên li gorî ku devleta Türk ji ra jê nebîne çareser bike hewa tiştê diyar e ku o calan jî hatiye noxta ew paradigma me got yani paradigma danîna sîlaha ye paradigma fezkirina PKK ye paradigma çareserkirina pirsêl meclîsa Tirkiyeyê ku ew meclîs hê jî zimanê Kurdî wek zimanekî nediyar nenas qebûl dike ka ew meclîs wê çawa vê pirsgirêkê çareser bike em viya hema ji we temaşevanan re bihêlin lê ê xeterî çi ye ê xeterî ew e ku dîsa ez bêjim yani em basa 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê û li metropola Tirkiyeyê dikin û bi vê ewka we ez bang dikim ku ev 30 milyon di demekî herî nêz da bi pêşkeşiya partiyên Kurdistanî li qada Şêx Saîd werin bi awakî demokratîk talebê xwe netewî û demokratîk û hiqûqî biparêzin ez jî xwe yek ji wan dibînim ku ew kingê werin ez soz dim ez ê jî li wê nav wan dabim ya nexwe em bi tenê bi gazina û ser televizyona û li salona em ê nikarbin vê paradigmayê bixine lehê Kurd û Kurdistaniya eger ka em bixwazin vê paradigma ku li ser tinebûna milletê Kurd ava dibe em pûç bikin di vê Kurdistanî dengê xwe derxin temaşevanê hêjan bang dikim care din bang dikim di vê Kurd derkevin qada Şêx Saîd li wê derê bêjin ev mesela Kurd û Kurdistanê mesela 100 sala ye mesela ku Kurda gelek zira jê dîtiye di vê ne di nav meclîsa Tirkiye ya jî ne di nav pêşkeşiya sê kesa da were çareserkirin di vir diyar be dibe divê cîhan jî bizan be piştgirên Kurd û Kurdistaniya jî bizan bin hemî Kurd bizan bin her çarperçê Kurdistanê bizan bin eger Kurd di vê meselê de hevkarî nekin dengê xwe bi awakî demokratîk dernexin û eger vê xaxê ji o calan û Baxçelî û Erdogan re bihêlin ev mesele wê 100 salê din dîsa paş vekeve belkî ev bang ji wera wisa wek ew tê xuyan feqat tecrübê me û nazkirina me siyaseta dewleta Tirkî 100 sale û damezrandina dewleta Cumhuriyeta Tirkiyeyê ku hat wextê hate damezrandin felsefa wê diyar kiriye ku eger Kurd li mafê xwe dernekevin xwedî dernekevin tifaqekî netewî ava nekin ev mesele wê 100 salê din dîsa bikeve bin binê betonekî wa ku derketina wî gelek zehmet be
پشتی و بانگه از دخوازم که اجی هنکی باسا روجاوای کردستان بکن که کباران جی باس کرد براستی اساس هنگما دولت ترک و خراوانی و داویه تف سروی مسئله که دبینن روجاوای کردستان وک باشور کردستان جی کرد ستاتوکی بدست خن و اشکره دبیجن دو قزای عراق بود دو باکور عراقی بود ایرو باکور سوریه دورا ایرانه یا جهنک وگاد بیشتر نه ایرانه ایدی نه بری ایران ترکیه بکا دولت آوان که خطریه جبوی چه لازم بدکن فقط دبی ام بزنبن او مدیا دولت ترک مدیا ترکیه کو نجات پرسته گلک پروپاگاندا دولت که کو هر تشتوی درد بدست خستیه نه حوالنو ترکیه جمهوریتی لوی داره اکتوره لی اکتوره سرکه یک اسرائیل دو امریکا سه فرانسه چهار المانیا و اروپایی نه هی یک جوانجی دولت ترکیه برنن به معاش خو به پره خو به هر آلیکاری چک و چکداری خو لوی داره بناو سمو سوریه ملی اردو کی آوا کریه و وک اردیا خو وک نفر خو وک کسن خوشی ان اندک سه چهار قاطع هتشه لبله نکاره 15 کیلومتر جیب عالی هتشه وهره هتشه ناو هفتی کی دا چو شامه کی دا خد دسته خو اول نجا تماشاوان نجا اون بزن بن کو او تف درون ایوانا تنه دخوازن لوی داره مثلا کرد و کردستان تک ببین پوچ بکن او جی ام هیویدان و نب دسته وان به تشتا کیدن بالکش بیشم کو پچک هیجان وره تماشاوانا از بخواه نه طرف دارم کو حسده چکی خودینه بانگا ملوانه بانگا همی کردستانیا دبه او به کو و اردیا خوی و لشکریا خوی ج ایدئولوژیکی درخن او بخنه برجواندی کرد و کردستانیا لوی داره به پارتیان سیاسی راب کون امر پارتیان سیاسی پیاده و امبیجن انک سه او چه پارتی لور هنه کون خطا کو پیشروزا کردستان بخه گارانتیه او وی اسکری جی بخنه خدمت آخوا و پیشمرگه روزی بینن لوی داره از بخواه هیویدارم جی که تشتکی واوی به نهاتنه انجامه لیت پیشکشتیا که مسعود برزانی سروک برزانی دا از باور کم که خباتا که اجبر که اندازان سه چار روش بره برز سروک وزیر هرما کردستان فدرال مسعود برزانی جهات انقره و تشتکو از تگیشتم تگوتن که برزن چیروان برزانی و بچه شامه دومن خبره که نه فرمیل موابیست یعنی وا دیاره باشور کردستان گرانیا خود دوی کاری جبو کل روجاوای شل بله روجاوای کردستان کرد مافی خوی کردستانی بدست بخن یعنی که بارانجی باز کرد اساس هتشه یعنی تقویت قوای او کنینه و به شر و به چکداری به کو یک ور کشتن به کو آجانه کی امبیژن استاد وره گرتن دناو هفتی کی دا چون گرتن و دره خستن دسته خو و دیاره پشتگیری جوان راهیه او پشتگیری دانه وان امباور کن دوی پشتگیری وان دا کو مثلا چاره سرکرنا پرتا کردستان سوری یعنی روجاوای کردستان جیدناو دایه بشخوا و دیار بیه یعنی نها دفاقتو سه چار جغرافیک پرچه چه بیل سوری آلیه کی کردن آلیه کی دورزینه آلیه کی طرفدار بری بشار اسادن ناستورینه اول آری کی جی وای ترک کو پشتگیریت کن ملی سوریه اردوسی هیه بخواه اوانا چه دخوازن ندیاره و تشتی کو ام دزانن او بتنج بو مثلا کرد و کردستان روجاوای کردستان تک ببین هاتنه آوا کرن و دنیا تکجی پشتگیری آوان ناکن و مساعده جی ندن که اوه داره هر روز دبیجن هم ایروتن صبیتن لی و تشتکیوانی کار بینکن فرمو کک بارا نه وک بالکشی تشتکی از بیجم مثلا چکدانینا هدسه یا جی پی
او قصا آسان جننه يعني مظلوم عبدي ديار جكر اوي ام دكارن وك تيكا بالنافا اورديا سوريا كو بي افاكرن لي وك دستراداريا ما الهرم ما هبا يعني هنا كيما في ما خو باراسنل دوري ما هبا يادري جي تشك بخازن جي ايرو حتى سا نكاره تشك دي نجبركو امريكا الويدري و دستراداريا كي اوي الويدري يعني تشكتانين وها غوري كو بوتوبي جوتي كرنيش او قصار حتى لنا ووقت ايرو دا اگر دستراداريا كو دست هذا سيدا تشكتينا او بخو بسري خود بفلاكتك يجبو كردا يعني او ايرشكاري وكشتن وطالان او طبي بيكمان امريكا نهال ويدري نكاري او كلب تبى برسكريك هسده كيك باران هسده نه تسه اري هسده طبي هذا سوريا ديمقراطيك دواردا مترسيا كنها تشيك بيدان يتنه لورتي لبشتي كنت ترمب ولا صار حكم بتركيا را وبسوريا را شوالها بك طبي مسألة كيدنه يعني هي كيدنه لأز باورناكم تشتكي نكبه دست كردا و مسألة سوريا چهار سر بنا ممكنه بيكمان اوكي روجا وكي گرمه هر هفته دم پیشیا مداجی ام مناقشه بکن دما ما هندک دمینا ام دبی واردا بشكل سر مسألة باشور وروجلات كي تشتم بيرن في داوية كو قومنا يعجد قومنا جي امبيرا بين زمان و كردستان باشور روجا جي دانو سندن نوبا كردا نسكرين يعني تي دوماندن مر بيبيت كو دنيزيك تا يعجد ما بيشا مدا لفكرنا كي چبه لسر داخوازن كردا حيانها زلالتنا او شي بيگمان به زلال کرن يعني هم دو وایدا پشتراستن بکرن لآلی روجلات اوکی هیا کو خمگینیه جی خمگینیه دست بکا ساله دا روجا پیشیا سر ساله ده هب کس ده کس دنابوان دا سه کرد هبون بدار بکرن يعني دولت اسلامیه ایرانه به داروکرنا دست به سال 2025 کردن به داوی جی جارک سه حب جی کی چهار حب اوان اعدام او داروکرنا دومینن اف جی داخله به هیوید کنکو بریا هر کسی بسلمان يعني کسی دیندار اسلامی او بخول دشه به خون رژی هانه در کمش برکو اف بخو لكاكي مازن تينا سر اسلامي سر مسلمان تيجي سر ناو الدين سر ناو اسلامي افان كشتن هوفيتي وبرزيتيا تكرني نرتن الايران دفردن يجي تكرن كو حيان هاتيا كرني زرار هري مازن ده مسلمان تي ده دين جبوه ازفيد كم ديندار بخو بريا هر كسي او بخو دجوام توجي كو سر ناو اسلامي تكرني لهمبر در كبن لآلیه روز يعني باشور جي خوانه دانو سندن بغداد و کردستان هاتیه مرحله کی کرد ده زحمت تحمل وی بکن يعني مثلا قد کرنا پرایا مثلا بنابه دادگاه بلند کردستان بریار تستندن دو جبینه کی يعني حكومة هرم كردستان وزيرين كردستان بنونرين كردا بغداد و هفتن كرن جوين چكرن نرازي بوني و بتحمليا خو عن زمان هنا كي بريار تزاجي كرتن كو بغداد را لازم به نوابه ساله دا مادا 140 داخل وانا پک بینن دواردا مترسيه كي هيا ياجي گنگشه كي مزن هيا روی درش تبدانه کی اوه هیا اوان بویرن گریداینه تابی به راوستاندن هشتا شعبی و باندورا تورم کو اوه کربو دوزه لبغداد کربو هشتا شعبی بداوی بین یا جی بلاو بکن دانو سنه ایران و حکمتا عراق بگمان او تشتی اوه جی یعنی افداماجوه که ترکیه و اوه تدایه حکومت هرم کردستان جیت ناوه دای او جی خودی آگادارنج بلکه دست به که جی
برپرسیاری حکومت هرما کردستان اوه دمه برز نچیروان برزانی چو انقره دانوسندن کرن سروک وزیر عراق چو انقره دانوسندن کرن و نهاجی سروک وزیر کردستان سردان انقره کر یعنی اف دانوسندن که بین پرده دا چه دبه گلک آلیا با تکلداره یعنی اف روشا با روشراتا ناوین به توایی به ودوا کردایه پیوسته ام کرد لهر چار پرچین کردستانه بچکی هشتیار بن بالکش بن لی ام نوا مالا خو کاربن رو بازا که ببینیم مالا نوا مالا خو سر راست بکن قسم چند گوتن داویه جی وها او بکر تمام بو ام باشه ام تماشاوان اجی نوستین همه از روزلات کردستان و ایران دست پی بکن که تماشاوان دزانن یعنی هر 50 سال و 100 سال و جارک گورانکاری جدی چه دبن به تایبت جغرافیا مه و ایرو نقطه هم هاتنه örgüt terörist hediye ten خلاص کردن حزب الله و حماس و نظام ایوک وانها دست بکن دیسا اشکره کو ایوان رخصنه تروریست پیشگیری کردن ای هری مازن دولتا ایرانی بود اگر کو او تک بچن او örgütن کو پیشگیری آوند کن و نزدیک بیا و اوجی تک بچن او مزگینی کیه و لروجلات باشور کردستان جی هویا می مازن او کو دمک بوری نزدا پدکه و یکیتی جبو حکومت نو آواکن او که فقط گرم کرنه زیده کرنه هفدیتنه خواه اگر کود ناف خدا یک دست بن یک هلوست بن و البغدای جی کاربن گلک تشتی باش بدست بکن و باکوره کردستان جی داویا می آخافتنا می پیوه می داوی او که لهمبره و لاستکا کوتل استن لهمبره و پارادیگمای کود دجه کردستانیه ده روزک زودترین پارتیان کردستانی وقت حق پر پسکه و همه پارتی و ریخستن و شخص و رونکبر و ولایت پارزن کردستانی جبو تمثیل کاری اکثر ناو کردستان باکور درخن بجون و ما فی دموکراتیکی بکار بینن لهمبر و دولت با آواکی امبیجن چوا سویلانه خو نشان بدن و ناراضی بودن خود دیار بکن وش تماشاما ناراضی اسپاسیت کم جبو کمکداری کرن گلک سپاس جبو هر کسی کمکداری کرن تماشاوان چارپر مدیا بخیر و خوشی ببینن حیا هفته کیدی از هویدارم کو هفته کیدی واره مثلا من تکنیکی داشتم کاربن هنکی چاره سری ببینن بخیر و خوشی ببینن هویدارم کو صحبت همه بدله و به چند دقیقه مبسرخست لبورنا خو دخوازن جهمی تماشاوان بخیر و خوشی ببینن سرچابه